Andrew Mitchell wahoze hari minisitiri ushinzwe iterambere mpuzamahanga muri leta y'Ubwongereza aravuga ko mu Rwanda hakenewe kwagurwa umwanya wa politiki n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Andrew Mitchell mu ruzinduko arimo mu Rwanda mu rwego rw'umubano w'ishyaka ry'abakonservateur ryo mu Bwongereza na leta y'u Rwanda yaganiriye n'abagize Sena y'u Rwanda kuri izi ngingo. Harashima iterambere ry'igihugu ariko agashimangira ko izindi nzego zitakwiye kwirengagizwa. I Kigali ni inkuru ya Prudence Njyumva. Bwana Andrew Mitchell asobanura u Rwanda n'Ubwongereza nk'inshuti zikomeye, akemeza ko umubano ushingiye ku nkunga Ubwongereza butera u Rwanda n'umusaruro w'ibikorwa ikoreshwa uza ku isonga ugereranyije n'ibindi bihugu bifashwa na guverinoma y'Ubwongereza. Nubwo bimeze gutya ariko ku rundi ruhande mu kiganiro na BBC, Andrew Mitchell yatangaje ko hari izindi nzego zidakwiye kwirengagizwa mu Rwanda nk'ibura ry'ubwisanzure bwa politike, cyane cyane ku batavuga rumwe na leta. Iterambere riragenda neza hano, ariko ntishobora gutandukanywa n'uburyo urwego rw'ububanyi n'amahanga mu Bwongereza rubona ibindi bibazo. Urugero, ku bindi bibazo hari impungenge mu Bwongereza ku bibera muri Kongo Kinshasa, by'umwihariko muri Kivu. Ntabwo dupfa guhagarika cyangwa dutanga inkunga mu Bwongereza. Inkunga ishingiye ku bufatanye impande zombi zasezeranye. Ibibazo bibiri bikomeye abantu bahangayikiye mu Bwongereza, icya mbere ni ubwisanzure bw'itangazamakuru, nta icya kabiri ni ubwisanzure bw'amashyaka. Ingingo yo kuba cyangwa kubura k'ubwisanzure mu Rwanda ni imwe mu zikunze gukurura impaka haba mu gihugu no hanze yacyo. Abatavuga rumwe na guverinoma y'u Rwanda bayishinja kugira ubutegetsi bw'igitugu butihanganira ibitekerezo binyuranye n'umurongo wabwo, ibintu abagize leta y'u Rwanda bahakana. Jean Damascene Ntawukuriryayo ni perezida w'umutwe wa Sena, avuga ko ubwisanzure bushingiye mu kwinigura ku bitekerezo bugomba kureberwa mu kahise k'igihugu. Ntabwo dushaka gukora nk'amashyaka ko yakoraga kuva muri 1991 kugeza 1994, aho igikorwa cyose cya guverinoma abantu bagomba kujya mu muhanda, kuko twashyizeho ubundi buryo butariho mbere bujyanye no kuganira no kugera ukuntu dusobanura ikibazo. Ubwisanzure bw'itangazamakuru n'urwego Andrew Mitchell yagarutseho cyane mu biganiro amaze iminsi agirana n'abagize Sena y'u Rwanda. Yatangaje ko imwe mu nzira yo gukemura ikibazo cy'ubwisanzure yemeza ko budahagije mu Rwanda ari no kuvugurura itangazamakuru, ariko mu buryo bufatika bw'ibikorwa. Ubwongereza ni igihugu cya mbere gitera inkunga u Rwanda. Iyi nkunga ariko ntizitagira ibikoma mu nkokora. Mu bihe byashize bya vuba mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize, guverinoma y'Ubwongereza yafashe icyemezo cyo guhagarika miliyoni zigera kuri 21 z'amapaundi ku gice cy'inkunga igenerwa u Rwanda, nyuma y'ibirego by'umuryango mpuzamahanga washinjaga u Rwanda kugira uruhare mu gufasha umutwe w'inyeshyamba za M23 zirwanya guverinoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Prudence Njyumva, BBC Gahuza Miryango.